Okengu na uthaka wa tauni ya Embu mathaa ma muthenya ni undu wa kugucirira na gukenia metho wana makiria matawa maria mekiritwe barabarari mena uthaka wamo. No wana kuri noguo uthaka uyu wambagia kutharara o uria andu mayambagia kuingira kumana na gukorwa matawa maya matikoretwe makiruta utheri gwa kavinda karasa. Thirikari ya kaunti ya Embu yavothire mamilioni ma mbeca thiini wa tabarira ya gwikira matawa maya tauni ya Embu na matura maria marigicĩirie no aikari matikoretwe makiona umithio wamo. For the last mwaka mugima matawa ni makoretwo matari kuo na no njurie His Excellency Governor Wambora arore uhoro wa matawa thiini wa tauni tondu ni mara cause insecurity. In fact andu aitu ni maratunywo mirigo mara okuite kapaso kana wakatunywo thimu ni undu wa kwaga mata tondu kwina utheri gukona security. Aruti biashara cia miariro mativotete gutwarithia biashara ciao ta mutugo ni undu mevokaga utheri wa nduka iria imakuveretie ona kana ngari iria ciravituka makiuga nginyagia aguri makoragwa na guoya mavota kwenderwo indo citakinyaniritio ikiro. Taru tha ici nduri mundu ukirugama haha tondu office kwina nduma ona tuteithagio ringi ni matuka maya ringi kana ngari gutumurikira uguo na turabidi tukahinga mawira maitu tene na undu ucio no affect biashara citu guku ni amu atumia aria matandikaga guku bara aivanda ona ithu andu wa nduthi twina thina muingi muno tondu andu amaya no urakua turaboco kuhinga tene ni gukorwo gutie na matawa ma kuigana. Arutwo nao makiuma cukuru mathaa ma utuku mathiaga mari ikundi magitigira kutharikirwa ni miito na feel niko insecure. Juu sasa unaona sasa nimetoka class usiku alafu hakuna lights natembea peke yangu. So sijui kama kuna mtu amejificha hapa kwa msitu. Naonelea hizi lights zikuwe. Juu sometimes unataka kutokelezea tu majioni. Lakini sometimes na feel unsafe juu lazima tu nikuwe na rafiki juu nitoke. Kama hiyo wakati tunateseka sana. What I can request these people kama mtu wa Wambora please na MCA bana Kulu kama wanaweza watutengenezee ili tuweze kupata lights. Kuringana na MC wa wondi ya Kirimari Morris Nyagakulu ni ati gitumi kinene kia matawa maya gukora matari na utheri ni kumana na thiri wa makiria ma milioni 37 iria thirikari ya kaunti ya Embu itarira riva kambuni ya utambi wa thitima Kenya Power. Ukathie kure kwa governor office tutomagira generator. I think a whole year tugitomagira generator nitendo ni matinyire thitima office ya governor niguo mata mavota kurevirwa mame twambe turevire street light no kuma vinde hiyo kwa governor kwa tinyua thitima matia vota kuriva mbia cia street light no tene kraiso mbia budget ire nigo kunyivia thogora wa uvuthiri wa thitima. Thirikari ya kaunti ya Embu rungu rwa gavana Matinyaga Wambora ni agurire matawa makuvuthira vinya wa riua no anamo matiramulika amune mayitwe namo kwina mo mengi mai vandalized mai to sora maria mai mwena uria wa iguru kuma kangaru nginyaga kwegori namo mengi kwina andu marao kama makatinyia waya nigo mai waya na mata kugo kwina vandalism ya akora na ya andu a thitima na ingi aria makoragwo makithie kwira andu tuko magakorwo matinyirie thitima nigo mavote kuya. Nduma iri kuingira ekari ya tauni ya Embu na matora maria marigicĩirie vamwe na aruti biashara mambagia gukora na wagagu wa ugitiri wao kuona matawa maria mevokerete kumamurikira mathaa ma utuku ni mavorire. Inoro TV kuma tauni ya Embu, Mbeta kwa Peter Mungai.